Konunun ıssaz vakaları aqta tarif etmege azırmı. Studiyada men Sultan Estakayeva çalışam. Hayırlı akşamlar. Kırımdan muqaddes yerlerge ketken ikinci en büyük takım yolga çıktı. Dini obyekt için yer damartası yani cami ne yerde kurulacak? Kırımның şarkında suğa batkan kadimi Yunan Akra adlı şehri yerinde Suvastı Müzeyi açılması mümkün. Turistik rekord ve Kırımның en yakşı plajları Yarımada'nın meşhur yalısı ne yerde yerleşi? Ayvanlarının foto resimler çekilgeni için memurlarını işten boşatacaklar. Bu aqta Cumhuriyetimizin kurort ve turizm sahasında bozullarga karşı çalışkan idari ara komissiyasının toplaşığında Kırım yolbaşçısı bildirdi. Evvelleri Sudakta ayvanlarının foto resim çıkargan takım para tölemege redetken turistni köteklediler. Принцип простой. Выезжают, у меня там условно там рабочая группа туда на место, причем это будет так, я буду только знать и буду давать задания, то есть причем это там с завтрашнего дня будет. Сделали фото-видеофиксацию, что стоят с животными, суда работают на пляже. Сразу вношу представление, то есть мы сейчас договоримся, то есть вношу представление на увольнение должностных лиц, ответственных за эту работу. Вот даже, чтобы мы не разбирались с вами, вот не выясняли, не рассказывали друг другу. Принцип простой, оцениваем по результату. Результата нет, пожали руку, до свидания. Сергей Аксенов içki siyaset malumat ve bağ vezirligine malumat portalını yaratmağa havale etti. Anda turistler ve yerli sakinler böyle gibi bozuvlar aqta malumat kaldıra bileler. Vladimir Konstantinov Fiolent adlı zavodunun kolektivinin kuruştu. Bu işhane Rusya bazarında büyük perspektivalar açan. Mudafa mahsulat, mikromaşinalar ve gemiler için navigasyon. Arbit texnikadan gayrı müesse elektrik aletlerini işlep çıkara. Kırım bari vaxtında bu işhane istisal imkanlarını ve yüksek bilgili kadrlarını saklap kaldı. Наша главная идея была донести до них те смыслы программ, которые мы сформировали от крымской весны, крымской мечте, донести до этих людей основные наши итоги за 5 лет, рассказать о наших планах на следующую пятилетку. Kırımda bu sene federal maksadlı programa boyunca 92 yanı obyekt eksploatatsiyaga tapşırılacak. Bu bir hastahane, mektepler, bala bakçaları, yollar, energetik ve mühendislik bağları olgan obyektler. Bu haqda Kırım Cumhuriyeti Vezirler Şurasının reis muavini Yevgeniy Kabanov bildirdi. Kırımda endi 197 obyekt amelge keçirildi. По программе осуществляется реализация 582 объектов на общую сумму 428 миллиардов рублей. В том числе это 500 километров новых дорог на сумму 193 миллиарда рублей. 3 февраля было принято решение о включении текущего года, о включении в федеральную целевую программу новых 32 мероприятий на сумму порядка 55 миллиардов рублей. С учетом корректировки программы ФЦП на 2019 год запланирован кассовый расход по программе 73,5 миллиарда рублей. Kırımda ticaret xadimlerini hayırladılar. Sanayi siyaset veziri Andrey Vasyuda en yaxşı 30 işçini teşekkürnamelerle takdirledi. Xadimlerini satıcılık ve yüksek seviyede hizmet gösterip medeniyeti için mükafatladılar. Я хочу, чтобы наша торговля, которая, в общем, и сейчас находится на хорошем уровне, дальше развивалась. Требования граждан к торговле все время растет, и этим требованиям надо соответствовать. Kırımdan muqaddes yerlerge ketken ikinci büyük takım yolga çıktı. Bugün yüzlerce Kırım musulmanına Ahmedjet'nin avtovokzalında soy sopları ozgardı. Umumen 2 avtobus ketti. Her birinde imam var edi. Ular acılıkның dini urf adetlerini doğru yapmağa yardım edecek. Tafsilatlar aqta Fatime Sidametova tarif etti. Kumra Azizova acılıkka barmağa 10 yıl arz etti. O vaqtda ketecek olsam, qismetim açılsa o vaqtda ketecek edim. Ama men hazır dugul edim. Shunchik Allohga shukr 10 yil kechdi, men shunchik namoz qilaman, Qur'on o'qiyman. Allohga shukr çok bilgilerim cho'qaydi, shunchik hazır olib ketyapman. Kurtvelevler Qur'antasi ana ve bitasını muqaddes yerlerge ozgaralar, ko'zlar yash tolu. Анашку отправляем. Не знаю, как переживаем. Но дорога. Aziz Murtazayev Bakçısaray rayonunun eki köyünde imamlık vazifesini yapa acılıkka ilk sefer keti. Peygamberimiz Muhammed'in ve Al-Haram cemilerini görmeye arzu etti. Herkes heyecanlı. Bu mukaddes yerlerini barıp görmeye isteyimiz.
ve anda bardıktan sonra bütün halkımız için ve Müslüman ümmeti için kim o yerlerin barıp görmedi, onlar için de elbette dualar edeceğimiz, onlarını inşallah unutmamız. Yolga çıkmazdan evvel musulmanlar sadeleştirilgen usulnen çetel pasportlarını elde ettiler. Olarga Mekke ve Medine'de darkalgan meningit ve zararlı hastalıklardan aşılamalar yapıldı. İnşallah anda barıp kelseler, eğer temiz niyetten, yaxşı niyetten barıp kelseler, hacının her bir şartını gerek gibi yapsalar, inşallah anadan doğma olgan gibi günahlardan temizlenip arınıp kaytacaklar, yani temizlenecekler. Vesikalar teşkil hepsi adamlar toplandı. Yolga çıkmağa vakit geldi. Şimdi onlar Krasnodar havalimanına keteyler. Anda uçaknen Dubay şehrine barıp yetecekler. Sonra Medine'ye Jeddah bir avtobus olacak. Anda Kırımlılar 7 kere kabini aylanıp geçecekler, zemzem suyunu içecekler ve Arafat dağında bulunacaklar. Bu sene Saudi Arabistan Ruseliler için 5000 yerlik kvota ayırdı. Kırım'dan ketken 800 musulmandan 100'den ziyadesi yandacılığa yol aldı. Gelecek grup avgustun başında uzgarılacak. Fatime Sidametova, Magomed Nesturov, Millet için. Karasuv Bazarda Yıldızlar Xoreografik Ansambli sakinler için açık ders geçirdi. 30 bala Майя Анafиеваның реберлігінде Kırım Tatar oyunun dülberligini gösterdiler. Derste bize muhbirimiz Muhammed Zikriyayev da bulundu. Kırım'dan kazanған artist Майя Анафиева өз talebelерinin Karasuv Bazar rayonunun banket zalında Kırım Tatar Koran oyununun hareketlerini gösteriyor. Seyirciler o günde birkaç çıkıştan son ansamblinin rehberi Майя Kanum okuf yılının neticelerini boyunca oyuncularını takdirledi. Adile Şabanova. 17 yaşlı Adile Şabanova Yıldızlar ansamblinde endi 4 yıldan beri oynay. Bu vakit devamında Kırım'ın hepsi şehirlerinde bulundu. Çeşitli konkurslarda iştirak etti. Bugün ise fahri yarlık elde etti. Нравится мне именно крымско-татарские танцы. Мне нравится, как мои делеверны подчеркивают каждый элемент крымско-татарского танца. И просто мы ее любим. Bu sene Yıldızlar ansambli 15 yılını doldurdu. Kolektivde 100'den ziyade adam oynayan oğraşa. Onların yaşı çeşit 5 yaştan 18 yaşgacha. Наши дети очень талантливые. В каждом ребенке есть изюминка. Они показали сегодня открытый урок. Я горжусь своими детьми. Devlet Milletlerara Komitetinin reisi Ленур Абдураманов Майя Анафиеваны фахри ярылықнен takdirledi. Анафиева Майя делеверовне, художественный руководитель детской студии танца «Крым Йылдызлары», за весомый вклад в развитие и гармонизацию межнациональных и межэтнических отношений в Республике Крым, развитие культурного и духовного возрождения репрессированных народов Крыма. Böyle konsertlerinin Майя Анафиева okuf yılının neticelerini çıkardı. Ansambl iştirakçılarında ogde bir aylık taliller var. Muhammed Zikriyayev, Vitaliy Golubev, Millet için. Бақчысарай районының Эдыш Элі көйінде яны жәми пейда olacak. Şimdi toprak damartası meselesi çözülü. Musulman ibadetxanesinin kuruculuğunu yerli sakinler ve din cemiyeti endi 30 yıldan beri planlaştıra. Kelişken yerde seçildi. Ama tamam bu damartanı municipalitet mektep ve bala bakçası kurulmasına ayrıldı. Endi cemi ne yerde yerleşeceği akta Fatime Sidametova bile. Эдишели ve küçük yaşlı köylerinin manzaralarını köke tıklangen 10 metrlik minare yaraştıra. Ama cami mında Kırım Tatarlar sürgün etilgeninden beri yok. Küçük yaşlı köyünün sakini köydeşlerine öz evini bağışladı ve onu cami olarak kullanmağa şart koydu. Öz paralarına onun ailesi minarede tıkladı. 15 yıldan beri bu camini biz ibadethane gibi işletemiz. İftar merasimleri anda keçe, cuma namazları, bayram namazları bu merasimler anda keçe. Эдишели köyünün din cemiyeti ve sakinleri 30 yıldan ziyade yanı cemiyakta arz ettiler. Onlar çoktan yerini seçtiler ama hükümet bu toprakны tahsil müesseselerinin kurulması için ayırdı. Ситуацию понимаем, это хорошая новость для нас в том числе, потому что строительство школы на 250 мест и строительство детского сада на
110 мест в данном селе очень необходимо. Шер құруджилығы лейхасы бойынша жами үшін ер yolының башқа тарафында жап ерде айрылды. Енді адамлар көчлі ағмырлар яған вақыт бинаны су басажақ деп процесланалар. Там под огороды, даже когда выделяли временно людям эту землю, они многие не использовали, там, говорят, вода собирается в этой ложбине. Ибадетхане үшін топрақ айрылығы мәселесі шындылық açıq қала. Со своей стороны администрация Бахчисарайского района сейчас прорабатывает вопрос относительно земельного участка посредством мечети. Мы со своей стороны, как Государственный комитет, на своей площадке 5 августа рассмотрим все проектные наши поручения, насколько будут исполнены. Ер белгіленген весиқалар азырланған соң дешелеве көчік яшлав көйлерінде бірден уч бұйық объект құрылып башлайжақ. Фатиме Сейдаметова, Эльдар Заитов, Милет үшін. Ялта акимиеті Советская мейданыны махкеме ярдымынен тыш хызметчеден алдылар. Сабық арендатор аңлашма шартларыны кереклі кібі бежермейеді. Енді шәрінің меркезі муниципаль мүлкиетіне қайтарылды. Насыл дынышмелер ола білеве курорт шәрінің эсас мейданында не япмаға планлаштырғанлары ақта Айша Шулакова біле. Шымдылик Ялта мерkezindeki bu meydanda bir kaç adam çalışa. Olar gazon ve klumbalarını tertipke getireler. Ama bu onların umumi korunuşunu güzelleştirmey. Plitkanı otbastı, çeşmeler çoktan çalışmay. Ukrayna devrinden beri Sovet meydanının büyük kısmı şahsi şirketke kiraga berilgen edi. Devamlı vakit dış hizmetçi öz mecburiyetlerini becermeydi. Tamam şu sebepten Yalta hakimiyeti mahkemege muracaatta bulundu ve kiralık anlaşmasını bozmağa rica etti. Ими планировалось производить строительные работы определенные на этой площади, но с середины 2000-х проект не реализовывался, в связи с чем было принято решение ввести претензионно-исковую работу администрации города Ялты по расторжению договора аренды и возврату земельного участка в муниципальную форму собственности. Ялтаның yolbaşçısı Алексей Чилпанов mahkeme kararı başlap çalışkan son şehir hakimiyeti meydanını abadınlaştırıp başlayacak деп ышандырды. Yeşil өсімліктер de saçılacak. Нам нравится то, что в Ялте все улучшают. Мы очень рады. Аж мурашки по коже, честно, вот мы радуемся. Ну, площадь – это сердце Ялты, исторической Ялты, поэтому должно быть приведено в очень хорошее состояние. И надо, и чтобы суды были выиграны, чтобы земли не были на Украине. Любое благоустройство к лучшему. Прекрасно. Улучшайте, меняйте, наполняйте пространство тем, что будет полезно людям. Надо его использовать, оно же такое большое. Ялта реберлері да Грузовта ерлешкен 2 гектар қадар ерні mahkeme yardımından қайтардылар. 11 yıl evvelsi toprak kiraga berilgen edi. Mında çok katlı bina kurulacak edi, lakin dış hizmetçi hiçbir şey yapmadı. Eğer sabık arendatör karşı dava vermese, bir aydan son da Mart'ta artık Halkara Bala merkezine geçirilecek. Mında büyük mesken kompleksinin kuruculuğu planlaştırıla. Ayşe Şulakova, Giray Abdullayev, Millet için. Бахчисарайдaki 5. mikrorayonun sakinleri yollarını tamir etilüvü aqta rica ettiler. Greyder maşinası mında çoktan yok edi. Adamlar yolsuzlukta yürümege yoruldular. Yağmurdan son yollarda çukurlar daha terence ola. Fatime Sidametova sakinlerinin sübetleşti ve Bахчисарай rayonunda gражданlar tarafından 5. kolektif müracaat mektubu imzalanıvının şahidi oldu. Нені важна, Бахчисарайда ярым асырдан берле яшай. Бұл вақыт ішінде Гурзувская соқағы ичбір сефер тамир етілмеді дей. Бұл елні грейдер машинасы тегізледі. Сонки сефер бойле машина 5 ел евелсі келген ады. Вы понимаете, вот это вот прошел дождь и все посливал. Очень тяжело. Как говорит, что ты, мол, кричишь? Мол, машины нет, так хоть пешком, и то вот это, когда укатаешь дорогу, уже легче ходить. Екі ел евелсі нефақаджы абынып екілді. Екімлерге мұраджат етмеге мечбур oldu. Руку ломала, лежала в 17-м году на ровном месте. Шла, пока ехала, и вот тут вот синяк, вот еще не прошел. Вот на ровном месте. Yolun yukarı taş katı er vaqt dağıla. Çukurlarının terenligi en azdan 10 сантиметрны teşkil ete. Yağmurlar yağan vaqt yerli sakinler bu yolunu dağ özeni dep adlaylar. Çünkü su akımı yolunu yuup kete. Bu yerde hatta böyle izler көріне.
Адамлар чоқтан соқақлар ярықлануақ тариджа айтейлер геже боле юларда юрмек да зияде қиын. Конечно, нельзя передвигаться нормально по улице без освещения. То есть, приходится телефончиком светить, чтобы хотя бы ноги не поломать. Кенжелер де боле соқақларда ойнамаға ве аяқ машина айдамаға мечбурлар. Спорт ве ойын мейданлары микрорайонда yok. Бұл ерлі сакенлерні раtsызлаған да бір меселе. У нас почти в каждом доме больше 3-2 детей. Вот. Нашим детям негде играть просто. Они хотят играть с мячом, они хотят кататься на велосипеде, но дорога нам не позволяет даже спокойно ребенка отпустить, чтобы он где-то не поломал себе шею или не свернул, потому что просто невозможно. Ерлі сакенлер Бақчысарай мемуриятның yolbaşçısına nevbeteki müracaat mektubunu imzalaylar. Bundan evvel yazılған 4 mektup hiçbir netice bermedi. Адамлар yolunu içi olmadı, greyder maşinasının tegizlemege rica ettiler. Kapital tamir etileceğini hatta umut etmeyler. Müracaatını Бақчысарай şehir şurasının mebusuna Şevket Bekirov'a teslim ettiler. Понятно, что этот процесс ремонта дорог очень длинный. Но будем вместе с жителями, они содействуют нам решению этих вопросов, и мы будем помогать со своей стороны, и с администрацией города. Думаю, что мы вместе, большой командой, будем решать вопросы 5-го микрорайона. Шымдалек есе якын вақытта микрорайонда кооперативная ве южная соқақларының тамиры бекленілі. Фатиме Сейдаметова, Асан Зивадинов, Меллет Ичон. Қырымның шарқында суға батқан қадими Юнан Акра адлы шәрі ерінде сувасты музейі açılması мүмкін. Анда 9 жылдан берлі сувасты тәтқиқатлар Қара Деңіз мерkezінің экспедициясы çalışа. Бұл Devlet Эрмитажы Верран Академиясының Тарих ве Медениет институтының археолог алимлерідір. Олармен бераберлікті Қырым Атлантидасыны Эльмаз Аблакимова угренді. Акваланг ве құшақның умуми ағырлығы 20 килодан зияде суға 4 метрлік тереңлікке түшеміз. Археологлармен берабер қадими Юнан Акра шеріні тетқиқ етеміз. Кенлігі 2 метр олған Мудафа дувары үстінден ялдап кечеміз. О шерінің күшлі фуртоналардан қорчалайды. Күлілері олғаны себебінден Акра виран олмады ве тетқиқатлар үшін сақланып қалды. В этом году мы проводим уже 9-й полевой сезон и проводим исследования на прилегающей акватории. Нами была изучена оборонительная система города. Вот буйки обозначают трассу оборонительной стены. Мы ее расчистили в длину более 100 метров. Кроме этого, мы также исследуем и жилые кварталы города. Босфор чарлығының шері таби себептерден суға батты. 2 бенлік али аман-аман 2 bin ел евелсі Акраны терк етті. 300 квадрат метрлік ерде онларca амфора, капық, паралар ве башқа қиметлі şeyler тапылды. Мына мисал үшін бұл арслан тасвир етілген алтын купи айванлар услубінде ясалған. О милаттан 4 асыр евелсі юнанлар насыл яшаған ақта тариф ете. Мына боле етіп, дені сувы легенлерге толдырыла ве керамик савутлар фырчыларнен темізлене. Ольга Киселева Томск шерінен келген тарих факультетінің студенті. Қырымға сув астында ерлешкен шейрақта малюмат топламақ үшін келді. Сейчас мы очищаем керамику, которую как раз таки достали с античного подводного города Акра. После чего она у нас маленько подсохнет, и мы будем ее зарисовывать. Алимлер әрбір тапылған артефактыны қағыта 4 тарафтан тасвир етелер. Sonra бұл ресімлерінің рақами тасвиры япыла. Бұл оларны келечекте тарихи кітапларына кірсетмеге имкан ярата. Здесь такой рабочий момент, обрабатываются рисунки. И вот так выглядит уже окончательный вариант, который потом будет представлен в публикации. Идется вот в этом месте сейчас. В прошлом году вот здесь были раскопы. Археологлар әрбір адымыны харитада белгілейлер. Бұл іш келечекте 3D моделіні яратмақ үшін япыла. Тетқиқат ішлері эпосы екіленген сон Акра туристер үшін açılacak ве Қырымның сувасты музейі. Наджия Исаева, Эльмаз Аблакимова, Аким Бекиров, Меллет үшін. Қырымда туристлер ақымы 11%-ға артты. Елінің башындан ярымадамызда 3 миллиондан зияде адам раатланды. Евелсі кібі Қырымның ялыбой тарафлары раатланып үшін севімлі ерлер сайыла. Ең мешур пляж Ялтада, о дүнияда ең яқшылар сырасына кірді. Оның кейфиетіні мұхберіміз Айша Шулакова қимет кесті. Дақ манзаралары, чақыл ташлы пляжлар ве бутун акваторияда ен теміз деңіз. Дүлбер манзаралы Ялтары атланув үшін севімлі ердір. Ветек туристер үшін дегіл, Қырым сакинлері үшін де. Тут очень чистое, море прозрачное.
хорошая природа, на которой можно подышать. И горы очень хорошие, я на них не ходила, но я думаю, что туда можно ходить в поход. Анна Гуреева Москва шәрінден келді. Қырымға бір қашыл келмедім деп итираф әте бұл вақыт ішінде пляж пек денашта. Хорошие условия, в принципе, уже приравнялись к европейским. Сервис не уступает. Масандра пляжы толу шекілді ратланув ерыдыр. Бұл ернің инфраструктурасы мустақыл. Ось хавеханелері, тушлары, террасалары бар, асмави ятақлары бар. Аттадыңыз ялысында отеллер ерлеше. В Ялте отдых стал действительно крутой. Данный пляж – это вообще, так скажем, эталон не только нашего побережья, но эталон, сравнимый с европейскими пляжами. Я вам посоветовал принцип устрицы, поняли, какой в этот вкус. Мында күнешке қаршы ятмақтан ғайры дeniz деликатеслеріні да ашап бақмақ имкан бар. Гастрономик чешетлік әрбір гурманны айретте қалдырыр. Мында Uzaq Шарқы ве Қырым утекелері бар. Bu ise kavurulgan dondurma, tatlılık böyle adını Tayland memleketinden aldı. Şimdi bu egzotik desert Kırım'da da pek mod. Onun sırrı şundaki, o soğuknen kavurula. Plambir dondurmasına Kırım meyveleri ve tatlılıklar koşula. Eğlence sevgenleri için bananda kezintiler teklif edildi. Mında da katamaran ve kayıklarını kiraga almağa mümkün. Bundan da gayrı Maskanen denizge dalmak ve suvastı dünyanı gözetmek imkanı berildi. Ayşe Şulakova, Giray Abdullayev, Millet için Yalta şehrinden. Бүгінге bu епісі хаберлер Millet телеканалından ayrılmanız, hayırlı akşamlar.